sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke ithinto ezedisk indaba ke nje ezenzakalayo hlala nami ngikuzele nazo. Ngizoqala ke lambukeli ngendaba ke thinta umdlalo wakhona ke la eMzansi wakhona ke la eSouth Africa obedlalela ke Pirates kodwa kusedlala le eSaudi Arabia yena ke uMhawu Nkotha. Kunendaba ke lambukeli evezwe iDisk Times ngaye ke lapha uNkotha baveza ukuthi ke iqembu lakhe uNkotha la le eSaudi Arabia iAl Attifaqi baveza ukuthi ke leli qembu selifake kuNkotha lapha kwimakethe bathi ke leli qembu lizimisele ukuthi ke limdayise yena ke Mhawu Nkotha kwi-transfer window ezayo sebeze bakhipha ngisho ke price tag yakhe yena ke uNkotha okungu 3 million wama-euros mawuyishintsha kwiletha la eMzansi u63 million wamarandi. Baphinde baveza ukuthi ke kunama possibility ukuthi ke yena kuNkotha engabuyela back kuyona Orlando Pirates via ke i-loan. So kunjalo ke mbukeli lezi indaba ke ivezwe iDisk Times ngaye ke lapha uMhawu Nkotha. Ngidluleke bafowethu ngiye lapha kwindaba ke thinta uRulani Mkwena okhotsha ke lapha eAlgeria iqembu ke la khona iMC Alger. Kunendaba ke lambukeli ukuthi ke uRulani ufunwa ke iqembu la lapha eLibya ama Giants akhona ke lapha eLibya okuyiAl Ittihad. Bathi ke kunengxoxo ke iqhubekayo between yena ke uRulani Mkwena naloku iqembu lalapha eLibya noma yizeke esane contract naloku iqembu lalapha eAlgeria okuyiMC Alger. So sinjalo ke mbukeli kunama possibility ukuthi ke uMkwena kungenzeka ke yojoina uLodge lapha eLibya. Sinjalo ke mbukeli yizo ke lezade kuphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.